Gloria a Dios, a Jehová. Aleluya, Jehová. No caga confesar con Dios, mami, directamente. Mana no caga runaman, hucha sapa runamasiman, confesar con mancho, hucha itaca. Mana no caga confia con mancho, runamasipi, no caga Dios, ya me ponen confiar con él. Manan pampachan mancho, hucha taca, runaka. Y manachtinchos, paikunapas, ayson hucha saparas canco no camanta. May pitak bibliapi, Jesús taitanches kamachiran, paway perdonamuichis, hucha kunata nespanera, may pingasan. Nispa ancha inatan hojuay kenskuna hermano iskuna newanchis no kanchis padre iskuna man confesa cortinchis huchanchista huila cortinchis waykuna panaykuna no kanchis confesa conchis iglesia cristiana católica beca confesa conchis papama sacerdote kunaman cardenal obispo man liapan kuma paykuna no kanchis confesa conchis pero mananchitaka iglesia cristiana católica cho inventara camoran sino y maraycuchos Biblia pingasa ancherayko hawayo sunchis waykuna panaykuna riki no ka regalayse kichis canches citas bíblicas, tigunata 7 citas bíblicas, cancuna jawarinekchispach, maipes bibliapi confesión mantarimashan, no canches runamanchos, confesacunanches, y charriki Dios manchos directamente no canches confesar kunanches huchanchista, y charre no canches riki runamanchos, riki runamasenchis, no canches hucha, no canches hina huchayo runamanchos, confesacunanches, padre kunamanchos, confesacunanches, sacerdote kunamanches, confesacunanches, anchita jawayosunches bibliapi, hina gartenka. Ya sunchi confesión y mata juaykuna paniguna manara kaliar certinches confesión ka kaskariki kai wilakuy no rimay o sea no canches otra declaración man y mata psriki wilakunanches rimananches no anchi mi casa confesakuyqa entonces juaykuna paniguna cheita no canches huchanches taka reconocicos panches no canches Dios man huchanchista wilakunches pero no canches cristiano católico mana Dios man directamente no Dios me kei pachapi instrumento una casian pikunata representante kunari kasan sacerdote kuna padre kuna yaya kuna waykuna panaykuna paykuna mami confesa conchis hinagatenka kaypi citas bíblicas hamushan primera cita bíblica 1 hamushan primera de Juan capítulo 1 versículo 8 anchipi nishawanchis waykuna panaykuna hawasunchis llapalanchis nishami manan huchayuqchu kani ninchis chayqa nuqanchis kikinchistan q'utukunchis si churika no kanine mana huchay kanchu imam haykaq mi huchay karani suma mana reconoce sumancheka no kanchis tasha lula kushanchis no kanchis tasha ingaña kushanchis no kanchis tasha qoto kushanchis chitan biblia no washanchis si churika kan hermano ikuna hok religión pikashanki ninke mana no kaga huchay kanyachu Jesucristo limpiaban huchayta mana kanyachu mayme huchay nispaninki cheka eipe biblia nishan si no kan churiki mana huchay hok mi kana ninki cheka qoto kushankin kunanta hok cita bíblica hamuchun hok cita bíblica 2 Proverbios capítulo 28 versículo 13 chipi nishan waykuna panaykuna imata newashanchis huchankunata pakaykuqa manan allin yanqachu huchankunata pakayuqqa manan allin yanqachu nishanmi wayqiy huchankunata willakuspa saqiyuqmi ichaqa khuyapayasqa kanqa khuyapayasqari imata waykuna panaykuna sumanchari castellano rimaypiqa compasión otaq perdonasqa no canches riki imapaqta confesaconchis perdonawananchista Dios ninchis munaqtinchis chirayku mana no canches pakayta sumanchu huchanchista mana no sumanchu no qaqqa mana huchay kanchu llapan runakunan kay pachapiqa huchakunchis waykuna panaykuna llapan mana pipas kanmanchu mana huchayuqqa anchita no canches reconocekunanchis huchayuq kasqanchista kunanqa tercera cita bíblica chipi nishan waykuna panaykuna Santiago capítulo 5 versículo 16 chipi kashan waykuna panaykuna nishawanchis huchaykichiskunata willanakuychis huqkuna paqtaq Dios manta mañapuychis qhaliachisqa kanaykichispaq pikunamanta hunqanas willanakunachis kaypiqa cierto tayariki nuqanchis mana runa wakin runakunachu willanakushasuma huchanstaqa ñawpaqqa karan imarayku porque sacerdotekuna apostolkunamanta directo hamusharanku paykuna riki paykuna encargasqa karanku huchapampachanankupaq kunalla riqsunchis riki huchapampachanankupaq chay apostolkunaqa kasharanku entonces paykuna pura confesakuyta atinkumanchu manachu atinkumaya chaypi kashan waykuna panaykuna runa pura confesanakunanku por ejemplo nuqanchis rikunchis sacerdotekuna reunikunku juntakunku Cuscopi maypipas riki hunanaykunku retirupi utaq kayunku chaykunaqa paykunaqa huchankuta confesanakunku paykuna pura munaymi chayqa waykuna panaykuna Bibliapi kashan por ejemplo Papa Francisco confesayuku huk sacerdotewan waykuna panaykuna confesayuku entonces chayqa aliña Bibliamanta kashan nuqanchis runakuna sapaqpuni kashanchis mana consagrasqa por ejemplo nuqa mana consagrasqachu kani mana sacerdotechu imachu kani pero mana nuqaqa riki confesayta atikismachu qankunata porque mana nuqaq kanchu chay Jesusmanta chay ati chashkisqa riki waykuna panaykuna mana kanchu pero sacerdotekunaqa padrinchiskunaqa Diospaq atiñinta paykuna chashkiranku riki
Chaymi riki sacerdote kunapas pampachayta atinkuman huchataqa Dios paq sutinpi mana ninchu riki huk sacerdote nuqa riki pampachayki huchaykita nuqa sutipi nispachu ninku sino ima ninkun nuqa pampachayki huchaykimanta Dios yayaq Dios churi Dios Espíritu Santo sutinpi nispa nin wayqkunapa naykuna confesakunchis chayqa Santísima Trinidad chaypi kunanta wayqkunapa naykuna hamunqa Cuarta cita bíblica, Levíticos capítulo 5, versículo 5 hasta 6. Chipin shawanchis walkuna panikuna kaypi tapukunchista kunanqa contestawashanchis kutichiwashanchis riki nuqanchis runamanchis nuqanchis confesakunanchis y chari riki Dios manchos directamente nuqa confesakunay anchimanta. Chayrayku riki kaypi shawanchis Levíticos qelqa khaynata. Pipas chaykunapi huchalikusqantan willakunqa nispa huchalikusqanta willakunanchis riki willakunqa nishan uyarisunchis. Huchalikusqanmantataq ofrendatas Señor Diosman apamunqa malta ovejatapas china cabratapas hucha pampachay ofrenda kananpaq riki nuqanchis ñawpa testamentopi tikasha kunalan nuevum haykusunchis riki anchin ofrendakunata paykuna haywaranku ñawpa testamentopi chimanta nishami sacerdotekunataq imataqa ruwasqa sacerdote qhawayuchis kipi wayqikuna panaykuna Antiguo Testamento Levíticos anchipi kashan sacerdotekunataq chayta haywanqa huchalikusqanmanta pampachananpaq rik entonces waykuna panaykuna nuqanchis mana directamente Dios man nuqanchis huchanchista willarkunchis y perdonasqa kidanchis sino sacerdotekunaman nuqanchis rinanchis riki arrepentikuspa huchanchismanta nanachikuspanchis chayta nuqanchis sacerdoteman willanchis confesakunchis entonces chay sacerdotetaq chayta haywanqa huchalikusqanmanta pampachananpaq sacerdotekunaq padrekunaq kurakunaq chawpintaya Dios taytanchis pampachawanchis chay chawpinta wayqikuna panaykuna entonces chayta kunanqa qhawayosunchis quinto versículo wayqikuna panaykuna nishama wayqikuna panaykuna Lucas capítulo 17 versículo 12 hasta 15 chaypi nisha wayqikuna panaykuna khaynata hinan huk p'unchay llaqtaman haykuyshaqtin chunka runa lepra unquyniyuq payman hamurqanku Jesus taytanchismansi chunka lepra unquyniyuq hamusqaku imata nisqaku kunkayuqta waqyakurqanku yachachikuq Jesus khuyapayakuwayku nispa Jesus Cristo taytanchisman lepra unquyniyuq runakuna richanku chay lepra unquymi riki Bibliapiqa significa huchayuq kay huchasapa kay entonces kipi nuqanchis nisuma riki Jesus taytanchisman directota nuqanchisqa confesakunanchis huchanchis kanchayqa nispa nisuman chayqa imatan Jesus taytanchis contestan kay lepra unquyniyuq runakunaman qhawarichis nishami Jesus taq paykunata qhawarispa nirqan riches sacerdotekunaman nispa Reyes sacerdotekunaman nispa wayqikuna huk religionpi kashankichis riki mana sacerdotekunaman rinkichu chayqa mana hayk'aqpas qaliyankichu mana huchaykimanta pampachaskankichu pakayshallanki huchaykita mana rinkichu sacerdotekunaman Diospaq representantinman chayqa mana qaliyankichu porque nishami kaypi wayqikuna uyarichis riki nishami rishallaqtinkuraq qhaliasqa kapurqanku riki chayrayku riki kasukuy allin sacerdotekunaman ripunanchis nuqanchis chaymi nishan chaymi hukninku qhaliasqa kasqanta rikukuspa kutirqamurqan alto kunkawan Dios tayupaychasqa nispa qhaliapusqa wayqikuna panaykuna chay lepra unquyniyuq riki Dios Jesus taytanchismanta riki mañakusharan hampiyunanta thañachinanta hinaspa Jesus taytanchis nin sacerdotekunaman riches nispa kasukuspa risharanku riki rishallaqtinkuraq qhaliapuranku wayqikuna panaykuna entonces wayqikuna ninchis mana riki sacerdotekunachu poderosísimo qa sapallankuchu wayqikuna panaykuna nisumanpascha sapallankuchu sacerdote poderoso iminataq nispa mana Jesus taytanchis qhaliachin sacerdotekunaq chawpinta sacerdotekunaqa instrumento llaya imina nuqa hap'ima huk lapiceruta wayqikuna panaykuna ejemplota qusaykichis nuqa kayman Dios kay lapicerutaq kanman riki sacerdotekuna padrekuna entonces nuqa escribiman wayqikuna panaykuna uhapi anki uhataq kanman kay pacha riki kay kawsayninchis pacha escribishani piwantaq escribishani piwantaq nuqachu escribishani mana riki kay lapiceruwan nuqa escribishani anchina wayqikuna panaykuna sacerdotenchikunaqa chirayku nuqanchis respetananchis sacerdotenchikunata qhawayunanchis allinta wayqikuna panaykuna chayta nispa kunanqa pasayusunchis sexto versículo wayqikuna panaykuna qhawayusunchis qhawarichis nishami riki Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 hasta 23. Chipin nishan waykuna panaykuna, chaymi Jesusqa huqtawan paykunata nirqan. Sunquykichispi thaq kay kachun. Imaynan yaya nuqata kachamuwarqan, chay hinallataqmi nuqapas qankunata kachaykichis nispa. Pitataq nishan apostol ninkunata. Rik Jesus taytanchis nin,
iminatan taytanchis kachamuwaran hanaq pachamanta kay pachaman anchinata nuqapas kashlakistaq nuqaq laduymanta llapan munduntinman riki imata nispa qhawarichis nishami chayta nispanmi paykunaman samaykurqan chay samaykuymi wayqkunapa niykuna Espíritu Santo qoy. Por ejemplo, riki yuyarisonchis riki Dios kamasharan Génesis qillqapi runata niki t'urmanta imata ruwaykun hukuyo niki anchi samay anchi phukuyninmi wayqkunapa niykuna ruat espíritu riki anchita nishan wayqkunapa niykuna kaypi entonces chay Espíritu Santotan qonqa sacerdotikunaman qhawarichis apostolninkunaman chayta nispanmi paykunaman samaykurqan hinaspan nirqan Santo Espírituta chashkinchis nisparik anchi samaynimi Santo Espíritu wayqkunapa niykuna apostolninkunaman chaymanta chashkinku sacerdotikunaqa mana riki sapachilankuchu poderosoqa riki no acaso sacerdotikuna ninkuchu noqaqa poderoso kani sapachillaymi noqa poderniqa Goku hinan kani magia hinan ninkuchu mana niku wayqkunapa niykuna ninku riki Dios manta chashkirani nispa riki entonces Dios manta chashkisqan kasha Jesús taytanchis manta chashkisqa nishami qhawaysunchis siksunchis pikunaq huchankutachus pampachankichis chayqa pampachasqan kanqa pikunaqtachus mana pampachankichis chayqa mana pampachasqan kanqa nispa riki ima ruwanaqtataq riki Espíritu Santuta paykunaman qusqa Jesucristo taytanchis hucha pampachananpaq entonces nisuma wayqkunapa niykuna sacerdotikunachu padrikunachu riki huchata pampachan icha Espíritu Santo wayqkunapa niykuna Dios mi riki Espíritu Santoqa entonces Dios mi pampachan huchataqa mana sacerdotikunaqa nisqaynapas instrumento otaq embajador nisuma wayqkunapa niykuna embajador pitaq representante huk país manta riki ki país man hamuman por ejemplo riki presidente de Estados Unidos qaqay Estados Unidos pikashaniki pero huk wayqinta kachamun kay Perú llaqtanchisman pay kikinpas hamushanman hina riki hamuyun sutinpi riki anchina riki embajador qan riki kunanqa qhawaysunchis séptimo versículo qhawarichis wayqikuna panaykuna evangélico wayqikuna qankuna kashankichis riki mana nuqaqa confesakuymanchu runakunaman maypi confesakuyman ninkichis riki kaypi contestashakichis Bibliapi kashan Diosninchispaq rimawasqanchis mana iglesia catolicaqa inventakunchu imatapas wayqikuna panaykuna riki evangeliopi riki Jesucristo taytanchis apostolninkunata kachashan riki kay munduman huchakunata perdonamunankupaq chita riki San Pablo yuyarin kay segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 18 hasta 20 chaypi yuyarin pay huchakunata pampachaq kasqanta yuyarin Jesucristo taytanchis chaypiqa ñama Pablo predikasharan chaypiqa ñama wañukapuranña entonces Pablo ña wañukapuktiña ashka timpumantaña yuyarin yaqacha 30 años aqnamantaña yuyarin kaypi riki Carta a los Corintios chipi San Pablo yuyarin chay tariankuta apostolkunaq tarianku iman kasqa riki chayta kunan qhawaysunchis nishami tukuy chaykunataqa Dios mi ruwarqan pay kikinwan Cristo ruwasqanwan nuqaykuta allipunachiwarqanku anchi allipunachiwarqanku traducisunman castellano rimaypi nisunman reconciliación Cristo taytanchis pisha Dios reconciliachiwanchis riki nuqanchista nisham riki hinaspa llapa runata paywan allipunachinaykupaq churawarqanku nispa Dios taytasha apostolkunata allipunachiqta churan paykunata riki entonces chay allipunachiqa significa reconciliación imataq chay reconciliación confesión pia nuqanchis allipunakunchis sino nuqanchista riki pampachawanchis kuchanchismanta riki chaymi riki apóstol Pablo nishan riki paytasha paykunata churasqaku allipunachinankupaq apostolkunata Dios nisham rikipi Diosqa Cristopin kasharqan runakunata pay kikinwan allipunachispa riki Cristopi riki Dios allipunachirqan runakunaq huchankunata mana qhawarispalla nuqaykutataq allipunachi simita willanaykupaq churawarqanku riki chay reconciliación mensaje de reconciliación willanankupaqcha apostolkunata churasqa riki chayta nishan riki chay hinaqa Cristo rantinpi willanaykupaq churasqan kayku riki Cristo rantinpi nishan rantin anchi rantin wayqkunapa naq nisqay embajador riki chaymichi embajador kay rantin kay hina riki apostolkunaqa Jesucristo taytanchispaq rantin nisham riki Cristo rantinpi willanaykupaq churasqan kayku Dios pas nuqaykuwan valikushasunkichisman hina Dios punepas riki o sea kikin Dios pas riki apostolkunapi sacerdotikunapi rimayshawasunman hinan rimawanchis wayqkunapa naykuna paykunaqtan siminta uyarinanchis mana riki nuqanchis uyarinanchikchu falso pastorkunamanta nuqaqa evangelistan kani nuqaqa haqañan kani nispa chiqnikuyllata paykunaqa predikayshanku hermanonchis evangelikunaqa chiqnikuyllata yachanku catolikunata imimanata nuqanchista k'amaywanchis haqaynanaqta riki machaqkuna haqaykuna hucha sapakuna niwanchis chayllata paykunaqa predikanku
pastor kunaka evangélico walqinsikunaka mana ofendiypichu chiqaytari mamushana rikusqayta riki china wallkunapa ninkuna kunan tiempukuna kashan riki Dios punepas riki rimashawasunman apóstol ninkunata Dios punepas pampachawashasunman aqnayam nishami riki tukusunis kay qillqata Cristo sutinpi qankunata palikuykiko valikushawanchis Cristo sutinpi riki mana riki runachu rimapaychawanchis apostolkunaqa riki runallan kanku pero paykunaqa Cristo rantimi kanku Dios wan allipunaychis nispa Cristo sutinpi qankunata valikuykichis nispa qankunata nimuykichis waykunapanaykuna Cristo sutinpi Dios wan allipunakuychis huchaykichista confesakuychis amaña qankuna puriychiñachu huchaykichista q'ipiykuspa huchanchiswan purinchikqa saqraq esclavumi kanchis saqrata nuqanchis servishanchis huchasapalla saqraq riki saqran kachamun pastorkunatapas evangélico pastorkunatapas kachamun riki mana confesakunanchispa saqran mana munanchu confesakunanchista waykunapanaykuna sichus riki nuqanchis confesarkunchikqa manañan riki saqraman pertenecenciachu manañan riki saqraq esclavunñachu kanchis sino Diospaq wawan riki mana huchayuq riki anchita riki Diosninchis munan manan saqraq riki saqrallamanchu pertenecenanchista munan anchita nuqanchis qhawayasunchis kunankuna waykunapanaykuna riki chaymi riki pastorkunata kachamun kay saqra kallpachamun chayta riki amaña engañachikuychachu waykunapanaykuna engañasasunkichis hay veces riki ama confesakusunchu imapaqta confesakuyman runaman nispa imapaqta huchasapaman confesakuyman nispa waykunapanaykuna pues qillqapi qhawayasunchis Levíticos capítulo 21 versículo 8 chaypi nishanika al sacerdote lo tendrás por santo nuqanchikpaqa cristiano catolikunapaqqa padrikunapas papa franciscopas obispopas imapas santun kanku manan paykunamantachu imachu santo kanku o sea paykunaqa huchasapaya kanku naqa nisqanchis napas riki llapan runakuna imaqa huchayuqpuna kanchis llapanchis pero nuqanchis mana chayraykuchu nuqanchis riki ninchis sacerdotekunaqa huchasapan kanki nispaqa sino imarayku nuqanchis sacerdoteta santo ninanchis kaypi kashan ver al sacerdote lo tendrás por santo pues él ofrece el pan de tu Dios Diosninchispaq antanta ofrecen sacerdotekunaqa riki misapit antata ofrecen Dios taytaman chayrayku nuqanchis santota hina porque pimama representan sacerdote Jesucristo taytanchisman entonces riki nuqanchis paytaqa santo ninanchis payman q'achuykunanchis chayrayku sacerdotekunapaqqa sasa chay vida kawsayninko apananku porque ejemplota qunanku llapan mundupi chayrayku sasa paykunapaqpas pero Dioswanqa mana sasachu entonces chayta nuqanchis entendinanchis waykunapanaykuna hay veces nisunmancha ay imanataq sacerdotekunari kanku mana warmiyuq mana haqayniyuq nispa pero paykunapaqqa manan sasachu imarayku Diospaqqa mana imapas sasaqa kanmanchu chayrayku nuqanchis respetasunchis sacerdotenchikunata nuqanchis amaña q'amisunchikñachu huk religionmanta kanchikpas kutirikampuy taytanchisman huchaykita pampachayninta mañayku sacerdotekunaman achuyuyku padrekunaman achuyuyku waykunapanaykuna ama nuqanchis riki nisunchikchu aman confesakusunchikchu huchasapaman nispaqa hayk'aqpas dos chayta nispa huk kutin kamañas huk videokunata riki sichus riki personaykichis munankichis chayqa ima videotacha grabanayta munankichis chayqa oranpiya escribirimuychis comentariupi otaq riki ima dudapis kashan chayqa waqarimayku escribirimayku contactokuna chaypi kashan hinaytaq riki suscribikamuy oranpi hinaspa riki YouTube qanman riki notificamunasunkipas chayachimunasunkipas noqa videota siqachimuqti wichachimuqti riki entonces chayta nispaya laychata qumuy hinaspa comparti huk wayqinchikkunaman rikuchunku riki hermanunchiskuna evangélico wayqinchikuna mas todo riki rikuchunku kay videota qhawachunku maypi riki bibliapi tarishanchis sacerdotekunaman nuqanchis confesakushanchis chayta waykunapanaykuna entonces huk kutin kamaña chau wayqinkunapanaykuna allin kusisqallapunin purisunchis